Kalah. Mudah-mudahan orang yang barokah ayam ieu teh ada barokah sareng karomahna di hati putri dengan saling tukang bungkul atau daerah kurang sareng Jengklok masa kecamatan Jengklok sing kenging barokah yen kasalamatan mudah-mudahan kita balai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabatihi Abu Bakar wa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Alwin masyarakat KCD mewakili akhir Masril kanggo maca-maca doa-doa di lokasi babaritan nyaeta di pendopo manganjagakeun. Amin. Amin. Kasir wa masamil mudasir mustaqir wa ya kafi wa wa kafabillahi wa hiya wa kafabillahi nasir nasir kalaju min aji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ala kaum Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. ritual sarang hadiah nacakan rengsek tong jojo cuka cokot juga iya bewarati panitia semua sok cara dikulang sifat marifat ya Allah. Runtuhan acara anu dari Gibran isi pagelama saya Gedung Kabupaten Catur Raja Pamuka Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masyarakat Rengas Dengklok Sabudureun Simpuri atas nami Kanjeng Susanto Koswara salaku dina acara ieu
atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah kegiatan laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu Bapak Amil Agak Aspara. Kepadanya kami persilahkan. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Iya sanes negatif tapi salah sauyos buktos yen Bapak Ibu masih kene micinta Doa. budaya Sunda khususnya kegiatan anu hubungan sareng babari. Atur nuhun kanu kegiatanana ditutup ku kibaga diaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang-kurangnya terima Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadiyah wa ala kulli Allahumma sholli ala sayyidina wa syafiina wa harimina wa maulana Muhammad fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim ala amin. Inna ma huwa khairu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana awwalina wa akhirina wa yataminka warjuka wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.